Sekarang tawa jin madai katang ne hamjom yaw faladu. Ule neng jing dini Good Friday basang ha. Kitim hi ilai fia ko ne thikabo. Krau thai kisa khana lai hi hamthai mailena. Good Friday ar hamba sukri basang la. Yishu Krista jini phap nikle he. Kalpari cross athi abake waisolang yaba basang. Yishu Krista jing hapswa haja yaba subungde phabi hebani. Jingke sokoma neklai hi phai hi kalpari cross athi manangba. Jen bahade phap thiaba bostu machibo girimo. Adam thiaba subungke madai sangsai jenba. Ote poni sangkreng ni begreng ni prang. If tihi masanji sausike slamka. Madai bonsike thauklau ni kle ase sangsai bang. Uliba somai ha mosi phap thiaba bostu girimo. Thikabo bonsi madai ni garauke lahaya bani. Phap hakalai kha. Ote he bonsi thimanangka. Ote bo pap putubo. Pakuri karaurau ni sauni prang. Sausi ni prang sausi paiklai buka. Ote he hapsauni subung kre pap jatarka. Bo pap ni dong gofumane keben machila mabo giri. Bobani se pasauthauni bufa madai. Jishu Krista ke bandai jahi sokomane hai haba. Jishu Krista jini khlai he thifaima thiaba karau thaide. Jishu hajaibani sagang hamai thaijang. Rajasni 700 years. Sakang haning Korasali Isayani ha. Tida paika. Isayani laisi bojom 53 konthai 532. Tikabo jini phabni khlai hi bokhe pumai khlaiba. Jing hamya khusidang bani bokhe tokha sukha. Bo tukhumai bani khlai hi jini bumai butu hampukha. Bokhe tobani khlai hi jing hamkha. Uli hening jini tukhu hatike sokoma nekhle poning tukhu ajaulakha. Jishu Krista pandai jala hi thia bade odening nia. Bo jingke sokoma nekhlai hi se kalpari cross pandai jahi thilaba. Bo bandai jahi thilaba ni se jingdini phapni thong kofuba. Hamya gilim gasa skaing madain thong kofuba. Bible ni John chapter 3 ode 16 athidu. Bede thikade madai phirtike ham chening hamjoba. Bo journey basa sausi mangdong yabakhe. Ririba. Sere bokhe londre. Bode kama thauya. Thikabo thauklauni hayu se maima. Aw kibi jangbo Jishu Krista de nini khlai hi ani khlai hi. Kreb muluk ni subung ni khlai hi. Pandai jahi thila phaiba odehe sokoma khe laburiba. Bo ani hamba ni khle thifaiba. Bo nini hamba ni khle thifaiba. Bo jing kreb muluk ni hamba ni khle thifaiba. Bo sukri basangha hamba ni khle thifaiba ni se hamba sukri ar Good Friday thi thiba. Lugurau jing nalai jangbo bisli phap dangdu. Jing thiba ha gajai jadu. Jing pauba habo gajai jadu. Jing dangba habo gajai jalangdu. Uli hening jing nalai bo bisli phap jadu. Ote hebo phap ni dam de thilam se thi Bible athidu. Boni ortho jaga jing phap dangbani sajai maima. Jini basau bo thima jini atma bo thima jing norok hakala hin dongma. Tikabo jing dini hamba sukri ha khazamani garau thai dong. Jing thaukloni khle he waikora jing manang ya. Jishu Kristani rugong ha jing khaslai hi phaire thikade boni thijang jini phap putukhe susha thardu ragauri du. Jing ragau hi poroplai go fujalang ladu. Ode jini jibon thauklok so sinikle jalang lana. Kreb ni baswa madai ni hamthai dong thing. Ju thai.